ngizika na waiso munambu ngisi cha ngona limo ndumete kunene namu lakini munambu nangu ya munambu ngizika na wama munambu ndo kwenda ile nondo simba ula we are the king wa jango na by the way na king yo ma king putu ya ni king no munambu waiso munambu munambu mundu ula mwita king ndeze kwa namu yani ni rea munambu mume ni telemia munambu mume ni telemia ukage ngono mu wena na mazayi mukuli munambu mume ni telemia ona kozema na yako wa mwana kila squad ya minambu naka kila squad ya minambu naka na wewe nawe sosi ona wewe sai so liko bado kasaiba wasiobi ngobusi si kwa wale kuione ala mo are the most dangerous wanama kana killers munambu muka mamisi zazu mamo wa na mamina kwa pe mudhoi na pe musakui pe mudhoi ona wana amaenda ndiye mama malunganiti mbo pe musakui ona wezi no ona masebaniti ona masebaniti bane mbo kana bane mbo ya uko na mapito ke ngoka kulia ilikuwa ni mambo aya makwamba kukwata kauni chao he mundu lesa kuita na pe muwai ulo muthi kuwa esele ku okwo mangingo na amina ku mangingo kwa mbelo ku atwe ai ambe kuwa ngomo nambo na kwa kuwa ko ni special usine treat banda kubiga yani munambo ni ndo mwenda ila squad isikuzi ku squad simba si kila squad hanugende muruza training kuwa ma assassins so wow tio ndo mwambiti bit ni very useless bura kabisa hadi biti ya wala mino kwa mwana wa mino kwa takabati kala wa mino kwa embo tanyuka mba kwishungulikia na kauni ko kwa mbo shungulika kwa mina nao amino kwa tembele ni wakomba na biti muno byo biti ni kinyi tsavivu biti ni mwizi kabisa ni kinyi hunu biti yoke ka na cho na wake kozo amini yo manalesa kana amina uwa liwa kikozo no mwili maybe rarely humwili ali andinundu ena twana tuini jono bukana tuloko to train kuwa kikozo chake ambazi mutini ku dandi sambanzi ambiti nundu biti ni ngelio ka apu ku na nuka leta kawede azo wandese banisi yake yo ya azo wana weta ka u aligele uni wene na kuwa ndezi kuwa aile tozo kakalite kambete ba yani biti ni useless, very useless. Kwanza mundu ambitio kuma tondo nani ndio alometa ando office, it is very bad nani makosa manina munavyo wa loko mbia mundu nambiti aya tu kajini story ya munambo na kuya munambo la wiwa masaiba za wiwa nimekuwa munambo nike na matilikisinde cha munambo akoma ndama ya ambao sisi munambo ni munambo nutambo wa mundu muka munambo nutambo wa mundu muka nona kwa hivi munambo uonje ndo tazi upitito naanzia wewe kwa hivyo kometo wao tayo wale leo tabia sio munambo ya koma obanza wale lo pula mino na azona umilala na mkete kana mbo wizilo kazila keke kana wose lelo umilala lelo una mwana mukana ni ukite ai munambo na shughuli kana especially munambo aboni leso shughuli kana mundu muka no mana uni mwana muka munambo uzu ni kwatie jonge opina ajugozo so munambo na shughuli kana mundu muka kana dem hapana wale lobito nezo kwa kwanza akono hiyo kaikoma ndakwe jibwa lakini juu ila waona mundu muzu ni umila o mundu wa kawaida mundu ume ya kawaida bado no pay attention wale hiyo ambaye wana mundu mukana mundu mukasi yokaka komye gingo lakini ambaye wana mundu ume ambao pay attention ndio kila wewe yeye ambaye kalobuo buile kalobuo ile lakini ende attending asiaisi au observe ite niendelee ya kujili hata no kumana peki nuru kwete lakini ndio kila bado ndio kila ete lobuke au ziezi neza uziezi na wewe ndanese kama unavyo ndumu uone wewe ndanese nike na mwe ni matu mundu una munambu nduka atate ukuma na mbawe mundu ume nduka kuma na ubange no kosa kindu ubange ni to mukuna tafadhali mbona wezi ni wamina ukuona na ni wakuona kwa kweli nusu uoga wili nduka atate kukuma na ona banini pitu koka bola ana munambu ndo na munambu wayo kita ndo na wayo kita munambo usisio neza etele uke au sisi neza sisi au observe movement ya kukana kuzokumana sisio nando na kumana kosa kitu cha mutishia ayeka na kuibita brother toke baba mungu ita wa murani yani murani amina kumi obo asumebezela murani amina kumila ulelone ndataka 1 2 3 memwe ndakunengana basi
Morani ndanenga wane mudhambu nafasi. Amina kumilo mudhambu, amina kwa nosini morani. Paicha kwa nangandatika. In 3, 2, 1. Maimuna morani mpaka chini.